Johannes ƒe agbalẽ ta 19. Wotso kufia na Yesu. Ale Pilato na woƒo Yesu kple atam. Asrafowo wɔ ŋukuku ɖɔ nɛ. Wodo awu dzĩ nɛ, eye woyi egbɔ zi geɖe, eye woɖu fewu le eŋu gblɔ be, míedo gbe na wò Yudatɔwo ƒe fia, eye woƒo tome nɛ. Pilato gado go va xexe, eye wògblɔ na Yudatɔwo be, mele ekplɔ ge ado goe na mi, gake minya esia be nyemekpɔ fɔɖiɖi aɖeke le eŋu o. Wokplɔ Yesu do goe, wodo awu dzĩ nɛ, tsɔ ŋukuku ɖɔ nɛ. Pilato gblɔ na wo be, miaƒe ame lae nye esi. Esi nunɔlagãwo kple woƒe asrafowo kpɔ Yesu la, wodo ɣli sesĩe be, klãe ɖe ati ŋuti, klãe ɖe ati ŋuti. Pilato gblɔ na wo be, miawo ŋutɔ miyi ɖaklãe ɖe ati ŋu. Nye la, nyemekpɔ fɔɖiɖi aɖeke le eŋuti o. Yudatɔwo ɖo eŋu nɛ be, le míaƒe se nu la, ele be wòaku, elabena egblɔ be Mawu ƒe Vi yenye. Esi Pilato se nya sia la, vɔvɔ̃ ɖoe wu tsã, eye wògage ɖe fiasã la me, eye wòbia Yesu be, afi ka nètso? Gake Yesu meɖo nya la ŋu nɛ o. Pilato gblɔ be, mele nya ŋu ɖo ge nam oa? Enya be ŋusẽ le asinye be maɖe asi le ŋuwò, alo mana woaklã wò ɖe ati ŋua? Yesu gblɔ nɛ be, mate ŋu akpɔ ŋusẽ aɖeke ɖe dzinye nenye be womena wò tso dziƒo o. Eya ta ame si kplɔm vɛ na wò la ƒe nu vɔ̃ sɔgbɔ wu tɔwò. Tso esia dzi la, Pilato di vevie be yeaɖe asi le Yesu ŋu, gake Yudatɔwo ƒe kplɔlawo nɔ ɣlidodo dzi gblɔ nɛ be, ne èɖe asi le ame sia ŋu la, ekema menye Kaisaro xɔlɔ̃ o. Ame si tsɔ eɖokui wɔ fiae la tsi tsitre ɖe Kaisaro ŋu. Esi Pilato se nya siawo la, ekplɔ Yesu do goe, eye wòyi ɖanɔ anyi ɖe eƒe ʋɔnudrɔ̃zikpui la dzi. Woda ʋɔnudrɔ̃zikpui sia ɖe kpe gbadza aɖe dzi le teƒe si woyɔna be kpe gbadza, si woyɔna le Hebrigbe me be Gabata. Enye dzadzraɖo ŋkeke na Ŋutitotoŋkekenyui la, anye gaƒoƒo 8 me. Pilato gblɔ na Yudatɔwo be, miaƒe fia lae nye esi. Gake wodo ɣli sesĩe be, mikplɔe dzoe, mikplɔe dzoe, miklãe ɖe ati ŋuti. Pilato bia wo be, maklã miaƒe fia la ɖe ati ŋua? Nunɔlagãwo ɖo eŋu nɛ be, fia aɖeke mele mía si o, negbe Kaisaro ko. Mlɔeba la, Pilato tsɔ Yesu de asi na wo be woaklãe ɖe ati ŋuti. Ale asrafoawo kplɔ Yesu dzoe. Woklã Yesu ɖe ati ŋu. Wotsɔ eƒe atitsoga la da ɖe abɔta nɛ be wòakɔ, eye wokplɔe do go le dua me ɖo ta Ametakoliƒe, si woyɔna be Golgata le Hebrigbe me. Afi siae woklã Yesu ɖe ati ŋu le, eye woklã adzodala 2 hã ɖe eƒe axawo kple 2 dzi. Eye Yesu nɔ woƒe titina. Pilato ŋlɔ klã ɖe Yesu ƒe atitsoga la tame be, Yesu Nazaretitɔ, Yudatɔwo ƒe fia. Afi si woklã Yesu ɖo la medidi tso Yerusalem dua gbɔ o. Ale Yudatɔ geɖewo xlẽ nuŋɔŋlɔ la. Woŋlɔ nya siawo ɖe Hebrigbe, Romagbe kple Helagbe me be ame sia ame nate ŋu axlẽe. Yudatɔwo ƒe nunɔlagãwo va gblɔ na Pilato be, mègaŋlɔe be Yudatɔwo ƒe fia o, ke boŋ ŋlɔe be
ame sia be yee nye Yudatɔwo ƒe fia. Pilato ɖo eŋu na wo be, nu si meŋlɔ la, meŋlɔe xoxo. Esi asrafoawo klã Yesu ɖe atia ŋu la, woma eƒe awuwo ɖe akpa 4 me, eye woxɔe ɖekaɖekae, ke womema awutewui la ya o. Awu sia nye awu ʋlaya si wometɔ o, ke boŋ ɖe wolɔ̃e bliboe tso dzi va anyi. Eya ta wogblɔ na wo nɔewo be, menyo be miavuvui o, ke boŋ mina míada akɔ, eye ame si ɖu dzi la naxɔe. Esia va eme be wòawu ŋɔŋlɔ la nu be, woma nye awuwo na wo nɔewo, eye woda akɔ ɖe nye awu ʋlaya dzi. Alea asrafoawo wɔ. Nyɔnu aɖewo tsi tsitre ɖe atitsoga la gbɔ. Woawoe nye Yesu dada nɔvi si woyɔna be Maria, Kleopa srɔ̃ kple Maria si tso Magdala la. Esi Yesu kpɔ dada wònɔ tsitre ɖe eƒe nusrɔ̃la si wòlɔ̃na vevie xa la, egblɔ nɛ be, nyɔnu, kpɔ ɖa, viwoe nye esi. Eye wògblɔ na nusrɔ̃la la hã be, kpɔ ɖa, dawoe nye esia. Eye tso ɣe ma ɣi dzi la, nusrɔ̃la la kplɔ Maria yi eƒe aƒe mee. Yesu ƒe ku. Esi Yesu nya be nu sia nu wu nu azɔ, eye be woawu nya siwo woŋlɔ ɖe mawunya me nu la, egblɔ be, tsikɔ le wuyem. Wain tsitsi kplu ɖeka aɖe nɔ afi ma. Wotsɔe kɔ ɖe kakle tɔxɛ aɖe me, eye wotsɔe tɔ ɖe ati nu hetsɔ ɖo nu nɛ be wòanɔ. Esi Yesu ɖɔe kpɔ ko la, egblɔ be, ewu enu azɔ, eye wòde ta to heɖe asi le eƒe gbɔgbɔ ŋu. Wotɔ akplɔ Yesu ƒe axadame. Azɔ enye dzadzraɖo ŋkeke, eye ŋkeke si kplɔ esia ɖo la anye Dzudzɔgbe ŋkeke tɔxɛ. Yudatɔwo medi be ame kukuawo nanɔ atitsogawo ŋu le Dzudzɔgbe ŋkeke la dzi o. Eya ta wobia tso Pilato si be wòana woaŋe woƒe afɔwo be woaku kaba ne woate ŋu aɖe woƒe kukuawo le atiawo ŋu. Ale asrafowo va ŋe ame 2 siwo woklã kpe ɖe Yesu ŋu la ƒe afɔwo, gake esi wòɖo Yesu dzi la, wokpɔ be eku xoxo, eya ta womeŋe eƒe afɔwo o. Esia ta asrafoawo dometɔ ɖeka tsɔ akplɔ tɔ axadame nɛ, eye ʋu kple tsi do go. Ame si kpɔ nu siawo katã teƒe la ɖi ɖase tso eŋu, eye eƒe ɖaseɖiɖi la nye nyateƒe. Enyae be yegblɔ nyateƒe, be miawo hã miaxɔe ase. Nuwɔna siawo va eme be woawu mawunya nu be, womele eƒe ƒu aɖeke ŋe ge o. Mawunya bubu gblɔ be, woakpɔ ame si wotsɔ akplɔ tɔe la dzi. Yesu didi. Le nu siawo megbe la, Yosef si tso Arimatia la bia Pilato be wòaɖe asi le Yesu ƒe ŋutilã kukua ŋu na ye. Yosef nye Yesu ƒe adzamenusrɔ̃la, elabena enɔ vɔvɔ̃m na Yudatɔwo. Pilato ɖe mɔ nɛ, eye wòva kɔ Yesu ƒe ŋutilã kukua dzoe. Nikodemo, ame si va Yesu gbɔ le zã me la hã va kplii, eye wòtsɔ mire kple aloe, siwo nye atike ʋeʋĩ tɔxɛ aɖe si ƒe home anɔ abe sidi 75 ene vɛ. Wosi ami la nɛ, eye wo kple eve la wotsɔ aklala si me ami ʋeʋĩ yɔ fũu la bla Yesu ƒe ŋutilã kukua ɖe eme. Wowɔ nu sia ɖe Yudatɔwo ƒe kɔnuwo nu.
abɔ aɖe te ɖe afi si woklã Yesu ɖe atitsoga ŋu ɖo la ŋu, eye yɔdo yeye aɖe si me womeɖi ame ɖo kpɔ o la li. Esi gbe ma gbe nye Yudatɔwo ƒe dzadzraɖo ŋkeke ta la, wokɔ Yesu ɖaɖi ɖe yɔdo sia me, elabena etsɔ ɖe kpuiƒe na wo.